برنامه استقبال از استقلال پیگیری دستاوردهای زمانی صاحب استقلالی شهر و ناحیه‌های جمهوری باشد. برنامه نوبتی از ناحیه نورآباد پیشنهاد شما می‌گردد. ناحیه نورآباد شامل شهر و ناحیه‌های تابع مرکز در منطقه رشت تاجیکستان جایگیر است. مساحت عمومی ناحیه 927 کیلومتر مربع را تشکیل داده در آن زیاده از 74000 اهالی زندگی می‌کند. ساکنان ناحیه نورآباد اساساً در ساحه کشاورزی شغل می‌ورزند. امروز ساکنان این ناحیه مملکت با شکرگزاری از فضای صاحب استقلالی پی آبادی و سازندگی و بهتر گرداندن شرایط زندگی خویش می‌باشند. نقشه گنرالی شهرک دربند یعنی مرکز ناحیه نورآباد سال 2009 قبول گردیده است و برای 15000 اهالی پیش بینی شده. تطبیقش تا سال 2003 به این نوبت گرفته شده است. مساحت فراگیری نقشه 157 گکتار می باشد. حالا 55% نقشه مذکور تطبیق گردیده است. با بنیاد بناهای ضروری به مانند قصر فرهنگ، مؤسسه‌های تعلیمی، اسفالت پوشکنی راه‌های داخلی، چراغان‌کنی کوچه‌ها، کشیدن خط آب نوشاکی و غیره ادامه دارد. در مثال قصر فرهنگ، ساختمان مؤسسه‌های تحصیلات عمومی و کالج تکنیکی گفتن ممکن است که در آینده نزدیک شهرک دربند به یک شهر زمانوی دارای شرایط ارزنده کار و زندگی در مقیاس جمهوری تبدیل می‌یابد، زیرا موضع انتخاب گردیده برای تشکیل همه گونه انفراستراکچور مطابقت می‌کند. مطابق نقشه گنرالی در حدود ناحیه کارهای سازندگی و بنیادکاری با استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در مرکز و تمام دیهه‌های ناحیه ادامه دارد. طبق نقشه چهاربینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه نورآباد به شرف جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان 257 عدد انشاءات تعییناتی گوناگون به نقشه گرفته شده است. از جمله در ساحه معارف 20 عدد، تندرستی 10، ورزش 10، کارخانه و کارگاه‌های استحصالی 10، فرهنگ 3 عدد، کشاورزی 53، تعمیر و اسنادسازی راه‌ها 2 عدد، سنگ فرش‌کنی راه‌ها 7، ساختمان و تعمیر پل‌ها 5 عدد، حمام و سرتراشخانه‌ها 3 عدد، خط‌های آب نوشاکی 12 عدد، مرکز سودای و خدمت‌رسانی 67 و دیگر بنا و انشاءات تعییناتی گوناگون 56 عدد روانه گردیده است. تا این جانب 180 انشاءات تعییناتی گوناگون یا 70% نقشه اجرا گردیده، 278 نفر با جایهای کاری نو دائمی تامین گردیدند. عین حال در 73 عدد انشاءات کارهای ساختمانی با مرام ادامه دارد. موافق حسابات‌ها در حدود جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه از جمله حکیمی 19 عدد انشاءات، اجرایش 9 عدد، 47 عدد 4% نقشه، موجیخرف 24 عدد انشاءات، اجرایش 22 عدد، 91 عدد 1% نقشه، مهرآباد 50 عدد انشاءات، اجرایش 41 عدد، صفحه چشمه 11 عدد انشاءات، اجرایش 8 عدد، جماعت دهات به نام عزت الله حلیموف 10 عدد انشاءات، اجرایش 7 عدد، شهرک دربند 80 عدد انشاءات، اجرایش 34 عدد، دهات خمدان 63 عدد انشاءات، اجرایش 54 عدد یا 85% نقشه را در بر میگیرد. سالهای رشد صنعت اعلان نمودن سالهای 2022-2026 در ناحیه بنیاد 10 عدد کارخانه و کارگاه‌های خرد استحصالی به نقشه گرفته شده است. کارهای بنیادی در تمام سمت‌ها در حدود ناحیه ادامه داشته به خاطر تامین انفراستراکچور خدمت‌رسانی‌های گوناگون در مرکز ناحیه از جانب صاحبکار ناحیه مرکز خدمت‌رسانی با مهمانخانه 4 آشیانه بنیاد گردیده شده است که حالا کارهای ساختمانی در نصب شیشه‌ها و آرایش داخلی بنا ادامه دارد. همزمان در مرکز ناحیه ساختمان یک آشیانه پناهگاه موقتی کمیته حالت‌های فوق‌العاده نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برای 50 نفر ادامه داشته. کارهای ساختمانی عین زمان در کارهای آرایشی رفته ایستاده است. بعد به دست آمدن استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در کشور ما تمام ساحه‌ها رشد و ترقی کرده ایستادند. امروز تحت رهبری خردمندانه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان
محترم امام علی رحمان مردم جهت عملی نمودن هدف‌های استراتژی حکومت مملکت و تامین زندگی شایسته مردم مهنت کرده ایستادند. ناحیه نوروباد در قطار دیگر ناحیه‌های کشور برای عملی نمودن هدف‌های استراتژی مملکت و تامین زندگی شایسته مردم مهنت کرده ایستادند. بعد به دست آمدن استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه نوروباد دیگرگونی‌های کلی به وجود آمد. از جمله بنیادی قطعه راه آبیگرم نوروباد که امروز مردم آزادانه به این راه رفت و آمد کرده هستند. در دوران صاحب استقلالی مؤسسه‌های تعلیمی زیاده از 57 مؤسسه تعلیمی از نو تعمیر و بنیاد کرده شد. سطح صفت دانش خوانندگان نسبت به سالهای پیشین خیلی تغییر یافته ایستاده است. مردم سربلند ناحیه نوروباد بسیار شکرگزاری از آن میکنند که بعد به دست آمدن استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان اینفراستراکچور دولتی در ناحیه خیلی پیش رفت. дар солҳои соҳиби истиқлолии мамлакат қариб ҳамаи муассисаҳои таълимии мавҷуда дар ноҳияи нуробод таъмиру азнавсозӣ гардида чандин иншооти дигари нав бунёд карда шуд. бо таваҷҷӯҳ ба соҳаи маориф ҳоло дар ноҳияи нуробод бунёди муассисаҳои нави таълимӣ дар доираи истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ идома дорад. дар деҳаи шашволони ҷамоати деҳоти меҳробод бинои нави таълимӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 24 бо тарҳи муосир ва ҷавобгӯ ба меъёрҳои таълимӣ барои 140 нафар хонанда дар якбас бунёд шуда истодааст. бино аз 2 ошиёна иборат буда дорои 6 синфхонаи таълимӣ мебошад. корҳои сохтмонӣ дар бино ҳоло дар қисми асосӣ пурра ба анҷом расида. таъмири дохили бино ва намуди берунаи он идома дорад. бино бо ҷалби мутахассисону муҳандисони дохилӣ бо сатҳу сифати баланд бунёд гарда истодааст. бо анҷоми корҳои сохтмонӣ шароити хуби таълим барои хонандагони ин гӯшаи ноҳияи нуробод фароҳам мегардад. ҳамзамон сохтмони бинои иловагӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 деҳаи ларони ҷамоати деҳоти ҳакимии ноҳия идома дошта корҳои асосӣ дар он ба анҷом расида дар он ороиш рафта истодааст. бино дорои 6 синфхона буда бо шароитҳои хуб ба хонандагон супорида мешавад. ҷамоати деҳоти ҳакимӣ яке аз калонтарин ҷамоатҳо дар ҳудуди ноҳия ба ҳисоб меравад. дар ҳудуди ҷамоат 14195 нафар аҳолӣ мебошад. дар доираи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳудуди ҷамоат 16 иншооти ҷашнӣ ба ҳисоб гирифта шуда, аз он шумора 11таш ба истифода дода шудааст. муассисаи таҳсилоти асосӣ рақами 49, бунгои тиббӣ, нерӯгои хурди барқӣ, марказҳои савдои хизматрасонӣ ва дорухона. биноҳои мазкур аз ҷониби сокинони маҳал ва соҳибкорони ҳудуди деҳаҳо сохта ба истифода дода шуда. айни замон корҳои сохтмон дар муассисаи таҳсилоти умумии рақами 3 ҳудуди ҷамоати ноҳияи нуробод аз ҷониби соҳибкорон ва мардуми маҳал корҳояшон идома дорад. бинои мазкур аз 6 синфхона иборат мебошад. барои ба хотири дар шароити хуби таълимӣ фаро гирифтани хонандагони мазкур равона гардидааст. аз сабабе ки бинои муассиса дар ҳолати саднамавӣ қарор дошт, сокинони деҳаи мазкур иқдом гирифтанд ки дар партави сиёсати маорифпарвонаи пешвои миллат бинои муассисаи навро бунёд намоянд. корҳои сохтмонӣ аллакай дар қисмати асосӣ ба анҷом расидааст. дар соли нави хониш ба истифода дода мешавад. сокинони ҷамоат кӯшиш менамоем ки ҷашни 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистонро бо дастовардҳои назаррас истиқбол бигирем. инчунин бо саҳми соҳибкорон ва аҳолӣ дар деҳаи садоқати ҷамоат бинои боғчаи кӯдакона барои 50 нафар сохтмонаш идома дошта ҳоло корҳои андовакунӣ ба анҷом расида рангуборкунии намо ва дохили бино рафта истодааст. мо сокинони ноҳияи нуробод аз он шод ҳастем ки дар фазои ободу осудаи ватан зиндагӣ мекунем. дар қатори дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ободу зебо гардида истодааст. ҳоло дар маркази ноҳияи шаҳраки дарбанд боғи фарҳангӣ фароғатӣ марказҳои савдо фаъолият менамояд ки мо сокинон имрӯза аз онҳо истифода мебарем. бо ҳамроҳи фарзандон ва оилаи худ сайру гашт менамоем. имрӯз дар ноҳия дар ҳамаи самтҳо пешравиҳо ба назар расида, хосатан дар ноҳия
бунёди муассисаҳои таълимию то мактабӣ ба назар расида имрӯз фарзандони мо дар шароити хуби ба таълим фаро гирифта шудаанд. махсусан дар боғчаҳои кӯдакона шароитҳо бисёр хуб ҳастанд ва мураббиёни тахассуси олии таҷрибадор кор ва фаъолият мекунанд. имсол бошад дар боғчаҳо забонҳои русӣ ва англисиро ба роҳ мондем ки омӯзгорон ба онҳо дарс меомӯзанд. истиқлолияти давлатӣ имконият фароҳам овард ки тоҷикистони азизамон рушд намояд ва дар ҳамаи соҳаҳо ба дастовардҳои беназир ноил гардад. мо сокинони ноҳия кӯшиш менамоем ки дар тозагии ноҳия саҳмгузор бошем. соҳаи тандурустӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон бахусус дар солҳои соҳиб истиқлолӣ ба тадриҷ рушд намуд ва ҳоло ҳам рӯ ба рушд аст. аҳолии ноҳияи нуробод ҳам аз имконияти хуби хизматрасонии тиббӣ дар заминаи муҷаҳҳаз будани технологияи муосир дар иншооти соҳа ва фаъолияти самарабахши табибон баҳраманд ҳастанд. ҳоло дар маркази ноҳия аз ҷониби соҳибкори ноҳия сохтмони беморхонаи хусусии чоросиёна бо 49 қати хоб сохтмонаш рафта истодааст ки бино дорои маҷлисгоҳ, ҳуҷраҳои корӣ барои кормандон ва барои зисти 4 оилаи мутахассисон иборат мебошад. дар бино баъди анҷоми корҳои сохтмонӣ таҷҳизотҳои муосири ташхисӣ ворид гардида ба сокинони ноҳияи нуробод хизматрасонии сатҳи баланди тиббиро ба роҳ мемонанд. имрӯз мо сокинони саодатманди ноҳияи нуробод бо шукргузорӣ аз фазои ободу озоди кишвар ва дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ шукргузорӣ мекунем ки рӯз то рӯз ноҳияи нуробод бозам ободу зебо гардида истодааст ва бо туфайли истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон симои зоҳирии ноҳияи нуробод бозам ободу зебо гардида истодааст ва дар замираи сиёсати созандаву бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои маҳбубу муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон имрӯз ҳам дар сатҳи иҷтимоиёт, иқтисодиёт, фарҳангу ҷавонону варзиш бозам корҳои созандагиву ободкорӣ дар маҳал бо авҷи баланд рафта истодааст ва сокинони саодатманди ноҳияи нуробод дар қатори дигар сокинони кишвар баҳри истиқбол аз 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон камари ҳиммат баста ва саҳми арзандаи хешро дар корҳои ободониву созандагӣ гузошта истодаанд. ин ободӣ, ин пешрафт, ин гулгулшукуфӣ тамоми сокинони ноҳияи нурободро як ҷаҳон маънии дигар бахшида ва имрӯзам бошад соҳибкорони ватандӯсти ноҳияи нуробод чун дар як гӯшаи биҳишти тоҷикистон диёри воқеанам нурофари нуробод саҳми арзандаи хешро гузошта истодаанд.